Odbor za reviziju održao je 9. decembra 2024. godine tematsku sjednicu o izvještaju revizije učinka i to pod nazivom Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Revizorski izvještaj je bio radni materijal na tematskoj sjednici. Obzirom da se radi o ozbiljnom problemu u društvu koji je prisutan ne samo u Republici Srpskoj, već i u zemljama u regionu i svijetu, odbor je odlučio da na ovaj način da svoj doprinos u skretanju pažnje na ovu društvenu anomaliju. Veliki broj djece doživljava traumatična iskustva prilikom uznemiravanja od strane vršnjaka. Posljedice koje nasilje i zlostavljanje ostavlja na mentalno zdravlje mogu biti dugotrajne za žrtvu, a mogu biti teške i za nasilnike. Jedna od ključnih preporuka u studiju Ujedinjenih nacija o nasilju nad djecom jeste da prevenciju treba staviti u prioritet, a u prevenciji i sprečavanju vršnjačkog nasilja treba uključiti cjelokupno društvo. Rukovodilac revizije učinka, gospodin Milovan Bojić ispred Glavne službe za reviziju, je u uvodnoj riječi dao kratak rezime revizorskog izvještaja. Predmet revizije bilo je funkcionisanje sistema prevencije vršnjačkog nasilja. Cilj revizije je bio da se kroz implementaciju odgovarajućih preporuka unaprijede određeni procesi i aktivnosti koji su bili predmet revizije. Revizija je obuhvatila duži vremenski period i to od 2019. do 2022. godine i prvo polugodište 2023. godine, to znači 4 školske godine. Osnovni zaključak revizije je bio da sistem prevencije vršnjačkog nasilja nije u potpunosti uspostavljen i da ne funkcioniše na način koji obezbjeđuje efikasnu prevenciju vršnjačkog nasilja. Revizija smatra da se unapređenje prevencije vršnjačkog nasilja može postići koordinisanim djelovanjem institucija koje imaju nadležnost u ovoj oblasti. Preporuke revizije se odnose na potrebu unapređenja i inoviranja strateškog i pravnog okvira kao bitnih pretpostavki za funkcionalnost institucija, potrebi donošenja određenih programa i projekata prevencije vršnjačkog nasilja uz izraženu koordinaciju institucija koje imaju određene uloge i odgovornosti, poboljšanje sistema izvještavanja i planiranja, formiranje jedinstvene baze podataka koje bi se nalazilo u Vladi Republike Srpske. Revizija je dakle ponudila 10 preporuka, od kojih se 8 odnosi na Vladu, ministarstva i institucije koje su u nadležnosti Vlade Republike Srpske i 2 preporuke za osnovne i srednje škole. Na date preporuke revizije kroz akcione planove odgovorilo 190 institucija, počev od Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog pedagoškog zavoda, 132 osnovne škole, 49 srednjih škola, 5 muzičkih i drugih škola. I to je najviše akcionih planova datih na neki izvještaj od osnivanja Glavne službe za reviziju. Predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture, gospođa Nataša Cvijanović, je istakla da Ministarstvo aktivno učestvuje u samom procesu ovog revizorskog postupka i da je Vlada Republike Srpske 1. juna 2023. godine donijela program mjera za suzbijanje nasilja i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama kao i u đačkim domovima. Kroz taj program je definisano 11 prioriteta. Uz prioritete definisane su 64 mjere. Namjera Vlade Republike Srpske je da se kroz jačanje stručne službe dodatno radi na vaspitnoj ulozi škole, što je u ovom trenutku prioritet. Potpisan je novi protokol o suzbijanju nasilja. Novim protokolom je dodatno definisano i uređeno procedura i postupci u slučaju pojave nasilja, evidentiranje nasilja i reakcije svih nadležnih institucija. Prepoznata je potreba da kroz uključivanje roditelja u aktivnost sprečavanja nasilja i da ima veliki prostor za djelovanje i uključivanje same zajednice. Zajednica može dosta da profiliše i da definiše, odnosno da usmjeri klimu i okruženje kada je tema nasilja. Ministarstvo kontinuirano provodi medijske kampanje o prevenciji nasilja u školama. U toku je izrada objedinjenog protokola za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. U sastavu tog protokola je definicija vršnjačkog nasilja, odnosno generalno nasilja. Ono što je navedeno kao dodatna mjera jeste izrada novog etičkog kodeksa za radnike i učenike u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Toliko, dakle, sam materijal koji se zove informacija sa tematske sjednice o izvještavanju revizije učinka, prevencije vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj je sastavni dio, odnosno dobili ste kroz materijale, te ukoliko bude nekih pitanja u ime Odbora za reviziju, daćemo odgovore. Hvala.